Simuncu isimo kule ndawo enemijondolo njengoba kuzilelwe ukushona kukamama wengane ezintathu ubuthilo Motsomi okusolwa ukuthi ubulawe yisoka lakhe. Lena indawo lapho Motsomi ashonela khona. Ubehlala nezingane zakhe ezineminyaka ephakathi kweyisithupha nelishumi ubudala. Behlala endaweni eqhele ngamamitha ambalwa uma usuka emijondolo womuntu ombulele. Umfowabo bebuhlungu emoyeni uthi udadewabo bekungamfanele ukubulawa ngalendlela. Lebete fuma my sister van ke morata na rata van ke ne ba udiwa ka ngitse thela sindlelene. Izakhamuzi ezibonakala ikhungathekile zithi zehlulekile ukuvikela uMtsomi, zithi ke bezazi ukuthi Umsolwa akalungile kodwa zahlala nje zasonga izandla. Ha re itse gore ga go diregalang ka rona ka re sometimes re khona go lwana le di boyfriend tsa rona, so wa re tshosa ka re ha re itse gore a re safe or ha re safe. Se ke skopang nna mo pusong ke batla puso go tlhophe borre ba batla tlhokomelang bomme le borre ba bangwe ba re o dirang o tlhekebetsa motho wa mosadi ga se motho o tshwanetse gore a dule le rona. Abaholi bomphakathi bathi kumele uhulumeni abagixabeze ngezigwebo ezinzima labo abalahlwa ngamacala odlame olubhekiswe kwabesifazane kanye nezingane. We need to unite as men and see how do we protect our women. But what happened, it's something that is beyond imaginary because it is something that was not expected. Osakhungathekile uthi inkonzo yomncwabo kamufi izobanjelwa emzini wakhe eThagadi iPileyang kulempela sonto.